Po mnogima igrač utakmice je Zvjezdan Misimovic. Došla je pobjeda vrlo lakana i u vrlo dobroj igri. Kakav je osjećaj, sada smo izborili baraž? Jako bitna bila utakmica, sad smo osigurali to drugo mjesto, to nam je bio cilj, normalno sad se lakše diše. Lakše se diše, idemo u Francusku, galski tijepove. Ja mislim, bit će jako teško u Francuskoj, ako gledamo realno da su oni bolja ekipa, ali možda ne budu imali najbolji dan i tu trebamo da budemo da iskoristimo. Možemo li napraviti čudo u Parizu? U fudbalu se nikad ne zna, ali kao što sam rekao, ako bude sve kako treba, bit će jako teško. Hvala.